Save us. You came from heaven. You came from heaven. Thank you, Jesus. To show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Let's sing that verse again. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Sing, you came from heaven. You came from heaven to earth. To show the way from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Sing, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. Come on, let's sing. To show the way from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, let's sing that with so much gratitude. See, you came from heaven. You came from heaven. Thank you, Jesus. To show the way from the earth to the cross. My debt to pay. From the cross to the grave. From the grave to the sky. Lord, I lift your name. How many of you believe that there is power? Hallelujah. There is power, power, wonder in the blood, in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. In my fight, in my fight, in my fight, in my fight. Elemana o Yesu onata so sawai beata so ilifa tua ino la lava so besai ema fai elemana o Yesu onata so sawai beata so ilifa tua ino la lava so there is power, power, wonder work, yes there is, in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious. Come on, the blood still works, hallelujah. There is power, there is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Hear my fight, hear my fight, hear my fight, hear my fight. Elemana o Yesu onata so sawai beata
mafai elemana o Yesu onata tosawai beata to fa tua ilona lava to sota emafai elemana o Yesu onata tosawai beata so fa tua ilona lava to. Let's sing one more time. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Come on and bless the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Father, we thank you, Lord. Thank you that we serve a powerful and all-living King. Father, we thank you so much this morning that we get to sing of your greatness. We get to sing of your praises, God. We get to declare that there is truly power in your blood, God. Father, we thank you, Lord, for the power of your blood that heals us, the power of your blood that cleanses us from sin. We thank you, God. Father, we thank you for who you are. Father, we thank you. God, you are so faithful in all of your ways, God. We thank you for renewing our strength. We thank you for keeping us day in and day out. We thank you for bringing us to the middle of this year. Lord, you are such a loving God. You are faithful to your promises, God, and we thank you for your provisions and just for who you are, God. And so this morning we come with hearts full of gratitude and thanksgiving unto you, God. Holy Spirit, have your divine way in our service this morning. We love you. We adore you, God. Hallelujah. As we come into your presence, lifting up our hands and worshiping you, God. Hallelujah. As I come into his presence, I humble myself. I lift up both my hands as I begin to worship him. I worship him.
Ia via oe. Ia via oe le tupu o tupu. Le ali o ali. Le ali o ali. Samba e fava. Angelu ole langi. Angelu ole langi. E ili o la topu. Pepe se osa. Na ile tu fa palena oe. Oe. Ile vina male mamalu. Ia via oe. Ia via oe. Ia via oe le tupu o tupu. Le ali o ali. Le ali o ali. Sama e fa lama. Angelu ole langi. Angelu ole langi. E ili o la topu. Pepe se osa. Na ile tu fa palena oe. Palena oe. Ile vina male. Tapesa tatiai. Tauni lovinga. Hallelujah. Ia via oe. Ia via oe. Ia via oe le tupu o tupu. Le ali o ali. Le ali o ali. Sama e fava. Angelu ole langi. Angelu ole langi. E ili o la topu. Pepe se osa. Na ile tu fa palena oe. Palena oe. Ile vina male mamalu. Fa palena oe. Fa palena oe. Ile vina
magnify your name. We bless your name, God. We glorify your name. Hallelujah, Jesus. We bless your name. Silly love away. We glorify your name. Hallelujah.
God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. We bless your name, Jesus. Via oe le tua. Ia whamanuina lo swafa. Awa e pa ia lava oe le tua. Le tua mai le vavau e o lava i le whavavau. Ia whanene ina lo swafa. Awa e le lei lava oe le tua. E whavavau lo alofa le tua mo e mātou. O le vi inga ma le whane e tanga le tua e whafo i atu i a te oe. Awa e le lava se tasi e tusa ma oe tama. Whaftai le tua e lau tau singa manuia e lau e ka le sia le tua. Mātou tau nuu mai fo i le nei masina fau le nei tau sanga le tua. Ana lese no oe le tua ai longa e mātou tau nuu le nei mamao. Ao le whawhetai ta mai lau whamaoni. Whaftai le tua e lau tau singa manuia iai mātou i le aso ma le aso le tua. O lea wa mātou manuia ai le tua. O ai lava le tangata we e manatu mai ai. Whaftai le tua mātou anganga. Whawhetai a te oe le tua. E le lava o na whamatala ina e upu le tua. Tau lava le tua o le mātou o langa ofo ina atu i a te oe le tua. Ia vea o se taulanga mu, o se taulanga manongi, o se taulanga paia e lau sila whanga le tua. Ia maua lunga i lovi inga i lenga o le aso nei au aso uma o mātou o langa le tua. Ai whaftai le tua e lau whamanuianga le tua. Whaftai lau foai, whaftai le tua i lau whamalo longa le tua le tino, ai sili ai le nganga. Whaftai le tua i mea uma we whaia mo i mātou. Ai meise le tua le whaolatanga we saunia mo i mātou. E le mawhai o na whaangalo ina le tua loa lofa na whaali tino ina. E ala le au ina mai o lau alo pele o Yesu Keriso. E whai masui mo i mātou. Sa maliu whalava au i lunga le sa taura ona o mātou anga sala. Ona o mātou a mio le anga ma o mātou whale tonu. Ai whawhetai ona o lau toto pa ia ua whamamaina i mātou. Whawhetai ona o lau toto pa ia ua whamangalo ina i o mātou anga sala. Ua whalelei ai le mātou whawheloa i malawa whio. Le ngatai lea ua tau ami o tonuina i fo i mātou. E le aiso mātou le aiso mātou au ngā. Ai whawhetai lo manatu mai o lo alofa lava lea ua mātou manui ai ua mātou maua ai le whaolatanga. Ia vi ai oe le tua, whaftai le tua, whaftai anganga pa ia, o whai lava oe mafsoswani sili mo i mātou. Whaftai awa wa mātou i loe te le tu lafo ina i mātou. Mātou langona ina oe le tua i aso uma o mātou o langa. Tama ia whamanuia mai oe le tua. Le sauninga lau whanau i le ne aso le tua. Anga lei oe le tua. Saimi mātou te whaalongolongo ai whoilo wa fionga pa ia le tua ia whapupula ina mātou loto. Ia mātou sauni e talia la upu le tua. Awalo upo lo iai le ola. O lo upu e whaatupu ina i le whaatua tua e whaamalosia i mātou. Awa mātou wawai atu le tua i le telo whailonga e whailoa mai ai. Ua whaitotoa lau toia fio mai le tua. Ia maua le whaatua tua, maua le loto tele, maua le whaamalosi le tua. Ao mātou ngā lulua e pēle nei vai tau le tua ma wawa ai atu pē le aso e te toia fio mai ai le tua. Ia ole vi inga ta mai whafo i atu i ate. O e ta maule mātou te talo. Ai ai lava se mana onga te tono nei whale le tua o mātou te talo ma le whaatua tua i ate oe. O oe lava o le tali o mātou mana onga. O oe foi e te whawheloa i o mātou mana onga i mea le uma lava ta maa. Wa mātou ta talo le atua ia whaia lau whina ngalo leo mātou loto le atua. A ia whamanuia le atua e launu loto nei tai au. Se tasi fo e mnau mialo whamalo longa le atua. Ia whamalo lo atu le atua. Maule malo si fau mai lau fio le atua. Ia awa le tautua ina o oe malau whina ngalo le atua. Mātou ta talo mantua pere a inga ia whala au le atua. Talo le atua iai pelo wanganga wha mai senga iai la tau ma le wha mawhanwhananga le atua nei vai tau le atua. Ia a wafo i lau wala au i se tasio o alo e whaasino ia le upenga ma Fili le atua ia wha manuia iai la tau. Ia anga lei le atua iai mātou malava.
Whai fo i se tasi e fou lato asiasi mai, fou lato mai mua mai ta mā. Nganga pa ia whai o ngā luenga lilo, ngā luenga mamana i o lato loto. Ia lato ese mal mea nei wa lato maua le atua se mea mai lawa fio. Ai mai se o le whaatua tua. E whaatau nui na i pēa lau whina ngalo e pēo na mātou i ai. Le atua i anga le lei o e tamā. I le mātou sauninga mai lona amatanga se i o lava i lona whai unga le atua. Uma mea uma le vi inga tamai whafo i atu i ate oe. Nei mea uma wa mātou o le mvala au atu le swafa sili sile o Yesu Keriso. Amene ma amene. Mai staulanga pati mo le tua leitai au. Hallelujah. Tailo wanganga tāpua i tātua lalo mai lalo. You may be seated in the presence of the Lord Jesus Christ. It's always good to be in the house of the Lord. Say amen. Hallelujah. Via le tua. Ya tātou sauni mo le isi vaenga o tātou sauninga leitai au. Tātou foai wala watu ia fionga ti akono. Whaman mole. Se su mai mo tātou foai. Ya. Pio na masanye ya sa mua o le tātou misiona. Ya, ai mese lava nisio tātou I tono le kalesia o umana si lima e whai lato pledge e lato te sponsoring a tātou missionare masina te tasi. Ia pio na iawanoa whapenei, whamanatu atuai, ia lo pledge na e te sponsoring a tātou missionare. A whai o tātou leo, haftai le atu o iai nisio au ina atu, ia au le ngā luenga le kalesia, ia tātou sapsapaia ma tātou tatalo. Ia anga leile tua mawhamanuia I o lato whaiva ma o lato ngā luenga ia ai o lisi lea vaenga o le tātou fuai o le tātou soswani le o tātou missionare ia ai mo lato o lo mai moa mai lunga le penga ta whailangi ia o lo maua le tātou link e mawhai o na whai elo fuai ai awatu nei awanoa mo le atuai le anganga whaftai o na o le lima mafola ia o le anganga foi o le fuai ia e ala fo ile au nango le ne e kalesia ia whamanuia tele le atua ia te oe a le avano le tu ina atu le fionga ti a kongo ia mati ia na te saunia se te talo mo le tātou fua I nei tai au tai Yesu Thank you, Father. Thank you, Jesus. Faman via le tolo foi nei tai au. Take up your cross and follow Jesus. Take up your cross every day. Don't be ashamed to say that you know Him. Count the cost, take up your cross and follow Him. What are you doing for the King? Have you really given everything for the one who gave His all for you? Well, oh, don't you be satisfied just no more, for the one has saved your soul. Have you forgotten what you need to do? Take
Take up your cross. Take up Every day. Don't be ashamed. Don't To say that you know Him. Count the cost. Take up your cross and follow Him. Amor, Amor sataro. Muli muli ya Yesu. Amor sataro. Yasoma. Awa etema. Saltino eteloa. Oh yeah. Fight town let town. Amolo sataroma. Muli muli ya. Yeah. Amor sataro. Muli muli ya. Yesu. Amolo sataro. Yasoma. Awa etema. Saltino etenoa. Oh yeah. Fight town let town. Amolo sataroma. Muli muli ya. Yeah. Fight town, let town. Amolo sataroma. Muli muli ya. Yeah. Fight town let town. Amolo sataroma. Muli muli ya. PCA. Ele fai ngofie le amo ingol sataro. Ai ole fainga le ole savalinga fale anganga. E yasoe lunga la lol savalinga e foi kaime e fie yai e le fie yai. Ole vala awa Yesu amo pele sataro. E foi kaime kumu e kaime kaule kumu amo pele sataro. Awal ke va ai fu ele yai man le yai. O ngā ruenga nge o ngā ruenga le atua. O tangata le tātou te au auna i ai o Yesu Keriso. Me ala ngā e aua e te whaavaivai, aua e te wawai, whaato i lalo, whaapeo le ai, no. O le tātou wala au lava leo, le wala au lava leo Yesu Keriso, a iei se tasi e fia muli mai a te au, mua, amo lau sātaro. E le toi pule tātou ia e tātou. Amo le sātaro, ma tātou muli ia te ia. Ia vi ia le atua nei tai au manuia. Se walofa tālofa lava, ia ile pa ia malmalu le tātou mafutanga nei tai au, whaftai atu le tātou team. Ia ono le taita inga o tātou vi inga. Ia vi ia lava le atua, ia iai pelo na whamanuianga ia o tau. Au te whatalofa atu. I le tātou mafutanga nei tai au, vi ia le atua, o no le nei aso fō, ia au se awa noa fō i umwhain tātou o mai ai, ia au al tātou tāpua inga i le atua, mālo lava le wha mālosi, mālo fō i le tau atai, ia au al le atua malona whina ngalo, ia ianga lei le atua ma whamanui atu i ate o nei tai au, a talo whatu fō i se o ma whaina sias mai fō i nei aso, a whai e fōlo a siasi mai nei tai au, ia vi ia le atua, e il mato taltonunga e le whafua se ilo a se singa. Au se awa noa whai e le atua, ia mwhain tātou whai sauninga whatas. Ia mau le talo i le atua, ia anga lei manga lui atu le mano le nganga pa ia. E fsosa ni atu, ia au ale au nanga fo ne e kale sia nei aso. Ai maise, o lana upu lela tātou sauni e whaalonglongo ai nei aso. Whatalo whatfoi, il tātou online audience, ia i whea lava lo mai moa mai ai, ia.
Greetings in the matchless name of Jesus Christ to all of our church family. It's good to be in the house of the Lord. Say amen. Amen. Praise God for his faithfulness and his goodness. Just praise God for all that he continues to do for us as we continue in our service unto him. Thank you for being here. Thank you for making yourselves available as we continue to worship him and as we continue on our spiritual journey in life. Let us continue to serve God and give him the praise, the glory, and honor that he deserves. If you're visiting as well, we want to greet you in the name of Jesus. Thank you for being here this morning. May God bless you in your visitation. Vaiaso to umatu sa matail tato to my series. E whatatau lava le autua neitau sanga o le Loto Gatasi. Hai le vaiaso lena a matan tato vava ai. So se taimi lava e tau mawhai le atu e wha mau popo se mea pe ina ia fausia le Loto Gatasi. A wane ngalo iei tato o lo ngā lue fo i le Fili. E leo malo lo fo il ti a polo e tau mawhai e talepe, mawha leanga, ma whaalea o ngā ia mea o lo whaia le tua. Ma le isi le mea sili o na tamawhai le ali o le nei lalo langi whaaleanga o le Loto Gatasi i to tonu o le kalesia. Langa foi wa malama ti a polo a o lo ina maua le Loto Gatasi se e kalesia o se e kalesia malosi lea. O se e kalesia e fiul ki a polo e koe whaiaku se mea ele mawhai aisa langa wakasi uma loto tangata i luma o le tua. Ai sial me ta wai Loto Gatasi sa kako kalkalngoa langa o le tua ia o le tolu tasi pa ia. Le tua le tamba, le tua le alo, le tua le anganga pa ia, e tolu persona ai ngalu lue whatasi la tau. E le ai se taimi e FSSA il to tolu lea. E le ai foi se taimi te vai atu o misal to tolu lea pe SS ni lato manatu lea ai e tasi uma lato fina ngalo pe a ona whaia se mea. E whapena la le fina ngalo le atua i to tonu alana e kalesia a tato o mai e ui lava ese a inga tato te o mai ai ese mea tato o la ai ai a wa tato o mai lalo whale nei wa tasi tato o le a inga ma le whanau le atua. Ai langa la e so se taimia i eile Loto Gatasi e ai fo i ona Fili. Ma lela sa a mata i le vaiaso le na te a ia Fili ia e whatatau le Loto Gatasi e tau mawhai e talepe ma whaaleanga le Loto Gatasi. Ia lela ta ato a mata i le vaiaso le lela whaawau le aso nei mana isi au sa ia inai mea i e whailoa atuai e le o moe le ti a Apollo ma lona nau ina ia whaaleanga le Loto Gatasi to tonu o lana e kalesia. Whata oto lona mtau pe ono, whai upes fulma le ono, se ol whai upes fulma le iwa. Ol tato tusi whaitau na, a ol tato mau mol tau sanga nei, ia e mana iel a matai. Say amen. Mana iel tau loto ia matu nei tau sanga, ia wa mawalisi tau loto mol tau sanga atoa. Say amen. Proverbs, let's look at our verse of the year, Ephesians 4 verse 3. Let's declare this morning. It's our scripture of the year. It brings the theme of the year, which is unity. And so I'd like us to memorize that this morning. If you could read it out loud in our English version, let us read together. Iya, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Y'all sound good. Let's say it one more time. Iya, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Fa Samoa ia tau mawhaia o tō o na tā ofi o le Loto Gatasi i la le anganga i le noatanga o le file mu. O le Loto Gatasi le mea tāua. O le Loto Gatasi e a fua mai le anganga o le tua. Fata oto lona mtau pe ono fa mon mole. A lona whai upa sulma le ono, wha ngata mai whai upa sulma le iwa. Ma nei al tanto whai tau whatasi mai e wha mon mole. A whai wa maua walau mai vi ia le tua. Tanto whai tau whatasi, whai tau i a.
These 6 things the Lord hates. Yes, that's in your Bible. The Lord actually hates. Yes, 7 are an abomination to him. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who sows discord among brethren. These are the things that God detests. They are an abomination to God. Not just 6, but 7 things. And last week we looked at haughty eyes. Sa tātou wawai le vaiaso le na tea I le vaianga mua le lisi le o mea ua matua ino sia e Yehova. O mata fasiasia. O mata fasiasia e mafua ona le loto fa maulunga. Le sa tātou tala noa I le vaiaso le na tea o le sa nei. O lo tātou wha wau pele lisi o tātou o atu le vaianga lona lua o le Fili o le Loto Gatasi le vaianga lona lua o le Laulaufaiva Pepelo. O le Laulaufaiva Pepelo. Today we're continuing in that list. Last week we saw the first thing that God despises, which is haughty eyes, which is a proud look. It is birthed out of pride when you think that you are better than other people. But today, we want to look at the second part of that list, which is a lying tongue. A lying tongue. First thing that we need to understand is, sa tātou vavaai ai langa iai lisi manato lisi tangata ai longa ita le atua se tangata langa lefa mai le tuspa ia o le atua e alofa o le atua e tumu le alofa tu noa a leo o tātou vavaai e iai fo I mea e le fia ai le atua e ai mea e matua ino sia e le atua le alalo o maua I le lisi lea o tangata e whaia ia amio le anga ia o le wha maua lunga le ala tātou vavaai le aso nei o le Laulaufaiva Pepelo, o le Fili. Ai se al mea ita I le atua I mea ia, langa o mea ia e kupu ai le vevesi. O mea ia e kupu ai le misa. O mea ia e kupu ai a kaua. O mea ia e whaaleangai le Loto Gatasi I totonu o lana e kalesia. O le mea le I ino sia I le atua mea ia, ma o le finangalo le atua e le tatau o na ali ia tua inga amio I totonu o lana e kalesia. When we look at these things and we talk about God's hate, yes, God actually hates things. Yes, He's a God of love. But at the same time, there are things that He detests. Things that are an abomination. Why? Things like haughty eyes and lying tongue. Why? Because these are the things that breaks relationships. These are the things that destroys trust. These are the things that destroys the unity of the church. They corrupt all of His creation. And so anything that messes with God's good creation, God despises. And so today we want to take a deeper look at what a lying tongue is. The second thing is also understand, don't confuse God's hate with human hate. Say amen. Aua te whātusaina le ito le atua, ma le ito le tangata. Ese mamao. Nanga whamei tuswa I o le ito le tangata, e le maua se vi inga o le atua. O le ito le tangata, e le maua le ami o tonu a le atua. Langa le ito le tangata, o le tele o taimi, e ita ono le whamawalunga, e ita ono le manatu whapito, e ita ono le losi vale, ma le fua, ma le mataua, ma e le mawhai o na malolo se I tau I masui le nā tangata ua whati ngā ia te ia, e le tupu ai se ami o tonu mai le atua, o le ito le tangata, e le tutusa, ma le ita o le atua. Langa le ita o le atua e ami o tonu. O le ita o le atua e atua toa. O le ita o le atua e tatau langa I sao mea ita I le atua. O le anga sala, o le ami o le anga, o mea uma e whaasanga tau I lona ami o tonu. Say amen. Mea la nai nei tai au I e malamalama ioi e makua le fia le atua I le mea lea o le pepelo.
Ma o te fia so swani atu ia te oe longa le mea mua tauna tātou malamalamai e lua mei e tau. O le Laulaufaiva Pepelo. O le Laulaufaiva Pepelo. Mea mua o le Laulaufaiva. I le fata ote o lona mtau pe sulma valu fai upe lua sulma tasi fe mei o le oti ma le ola o lo le pule ale Laulaufaiva ia. Le oti ma le ola o lo le pule ale Laulaufaiva ia o e mana nao iai la te a ai I lona fua o le oti ma le ola. Le ale wingo le talo le fata ote o lea. Life and death is in the power of the tongue. You can either speak to build people up or you can speak to destroy people. E mawhaina e tautala ina ia fausi ai maola ili sangata. Ai mawhaifo ina e whaonga ina upu e ta lepe ai mawhaleanga li sangata. E tau mea I e whaisinga tāua o le Laulaufaiva. Lango I lea e tupu ai o tātou upu. Say amen. When we say that death and life are in the power of the tongue and those who love it will eat its fruit, this verse reminds us that our everyday words carry immense weight. Words are never just empty expressions. That's why you got to be careful. The things that you say, you can either speak life and build people up, or you can speak death over people and destroy their lives. Words, whether it's through gossip, whether it's through harsh criticism or encouragement and truth, what you say shapes the emotional and relational reality of those who are around you. So our words can be a destructive force, or it can breathe life into a hopeless situation, but it's up to you. Say amen. Fameltu singa ya kopolo nam tau petolu fe petolu se oleono fa me fauta ua tātou avane whaangutu I ngutu o solvanua I a lātou siustai mai a te tātou ua tātou liliu ai fōi o lātou tino uma. Whamel wheu upe whawhauta mai fōi I waa e ui lava ona te tele mai mawhai ona te tai e le matangi te tele whamei e li ua I le whoe uli titi lava I le mea e manao I ai le tautai. Whamele il wheu upe lima e whaapea fōi le Laulaufaiva. E ui lava le mea I ki lava, ai ua lafo ia upu whaasili. E ui lava e kamai Laulaufaiva, ai e malamalama, o le Laulaufaiva, wa kupu ai misa I ainga. O le Laulaufaiva, wa kupu ai kaua I ngu o le isi ngu. Ongo lea, le Laulaufaiva. Lea la whamei I e iloa, po le ale la I kiki o le Laulaufaiva, whamei la I le isi maunga, o manu mai le laulangi nge I mawhai o ngā whaalata ina. Au le Laulaufaiva, e le pū lea le Laulaufaiva le kangaka. Po le ale ka mawhaingo le kangaka inga ia control langa Laulaufaiva. Whamelkus pa ia, e le mawhai e se tangata o na pū lea langa Laulaufaiva. E tau mai lai I, whaingaka ke le Laulaufaiva. E se malai kiki o ngei me le kingo a koa. Ai whamel maulea. E le mawhai o ngā pū lea el kangaka langa Laulaufaiva. Ai le la kako wamai le aso lea, e kasi ala awala, e mawhai ngā fsoswang ia I le kako Laulaufaiva, e awala I le kako kaukala I le isi. Say amen? Animals and ships are controlled by small objects. Lewa mei ai wawa ai ngei le solfangua, o le kamai fasila awa e ksei kulau e ku le nguko le solfangua, sai e le ia maangoa, o le mea e koso e le kangaka le ki e solfangua, a fialu le kamakau, ia e koso le ku kamakau, o ngei a kamai la au I le nguko le solfangua, e kaka ia le solfangua. Whamei fo I lai le waa ke lei lunga le Samuel ke lei o ngei waa au le kamai fo e uli le e mimilo ai le waa a koa e whape ngā uma le Laulaufaiva o le kangaka. O whamei lei le whata oto lea a le lei le pū lea o Laulaufaiva e ke I ule mea manguia. Ai a le anga le pū lea o Laulaufaiva ngā o le whai kakala o le wha kupu misa o le sue kala ma le isi uma ngasu e le kaunga iai. E le hi umangwia, le whamei el upule le tātou whai tau wai. Mea la le kale sia, ia tātou malamalama, the tongue needs to be tamed. It says that every animal can be tamed in the world, but the tongue cannot be tamed. And so when we're looking at the tongue, just imagine it's a powerful instrument. But now listen to this.
We're not talking just about the tongue. We're talking about a lying tongue. A tongue that lies. And can I just help you? Why is lying so bad? O le a me e leanga I le pepelo. Se fsili ngai fia tuina atu tato e kalesia o tato mana tunatu upo le tua. O le a me e leanga I le pepelo. See, lying is intentionally communicating something false or withholding truth in a way that is meant to deceive. O le pepelo o le failo atu se me se po le tau fia o le upumoni I se awala e fa se ai. But this is the problem of lying. Lying is not just deceiving and communicating something false. Lying is an intention to mislead. Lying is an intention. What does it mean, an intention? It means that you know what you're doing, that you intend on misleading other people. So that's the issue with lying. It's not that you're just telling something false. No, you meant to tell something false. And a lot of reasons why we do that, there are many reasons why we lie. We lie because we don't want to get in trouble. We lie because we want to keep our image. We lie because we want to make ourselves look good. We lie because we don't want to face the truth. We lie because we don't like confrontation. We want to make sure that the other person doesn't feel so bad. And so we cover ourselves with lies. And God is saying a lying tongue is an abomination to Him. But see, the problem is, many of us, we now have segregated lies into different levels. Say amen. Me lewa yai nge wakau le koe maingi le pepelo. Kusa wo a makanga faa vasenga I kako le pepelo I vaenga o kamai pepelo ma pepelo kekele. Wa a makanga kako faa vasenga ia pepelo feololo ma pepelo e sili o ngaleanga. Ai o ke mga oi whailo atu ia te oe, I go kongul kuspa ia, e le whaavasenga inga se pepelo. Pe lai kiki le pepelo pe ke le foi, o le pepelo a, o le pepelo I luma o le atua. Ma le whamel kuspa ia, e ino sia e le atua le Laulaufaiva Pepelo. Nā ngā tātou vava ai, this is what statistics shows. Whamele sua soenga I tangata o lo whaia name ta upu tangata fia pepelo. Me o tangata ma e o ia te oe mautono le kalesia a le tasi e lua ona pepelo le aso. Ia, sa o ngā mea. A le tasi e lua le pepelo le aso. Statistics shows that every average person tells about 1 to 2 lies per day. We have tried to cover up our lies. Why? Because a lot of times, le la ka vaku ngai whakai ka inga, ngau ngai mea e, a wike pupo le fua o fua kilo o le iska ngaka, vava ia oi. Say amen? A o ngenga call in sick. Ia vai, lewa aka mai a. Ko kele au kako, e ki nganga le mai. Ai lewa kaval ke lfongi, a makang whaaka kale, boss. I can't come in today. I'm sick. Say amen. Okay, amen. Ele se mel lein ngal pepelo. Le isi ka ngaka le wa kwai mai. Na mo e kwai e. Oh, le pisi o le traffic. Na ngi le sai kwa ngau ale freeway. Le text message le lakul text message so le wow, we kai o mai. Oh, I'm almost there. I left kwa osol ka vale. See, we think of those as little wakako mangaku o ngai kamai pepelo ele afainga. Ai leva mel kuspaia o pepelo a o le pepelo. Say amen. Walang o fa yaku fa pea, le la so swang yaku. O kamai pepelo ele ku mau pe se kamai pepelo. Ka mau mai. O le pepelo feololo ele ku mau pe le feololo. E ai le kaimi, e a makai nga whaafeke inga le pepelo. E umal feololo wala poa. Aisea, langa wa a maka nga whaama sangi iai. E whaama sangi, langa o le saun, mele kam whae koe kako e kalesia. E kako makahala le saul ki Apollo. E le saule ki Apollo e kongi, mangi me ke le whaake i e kako.
Ke lo saul ki Apollo. O ngi kamai mea e whasese ai oe. Langa kamai, langa ai alu ngai kangaka, ai kangaka whangoka, ai kangaka whangoka, ai alu e whangoka, e ke a, ole mangungu e whangai, ole kamai mea i e ke whangai, ke alu e whangoka ai. Ai olangi ke kelungi, ai maua ngai kamai mea, e whape ngale whangoka ki Apollo. E sau male ngai kamai mea, e kau mawhai e kau whasese ai oe. Ai ole kalo whai pe a maua ngai oe ki Apollo. E a maka kui mea laiki a uma ifo feololo le pepelo e uma ifo wokele le pepelo e ko esu e kulis kaimi o ko e kali kongua ianga pepelo me la le kalesia o ke so swangi ya ke oe small lies will lead to bigger lies. Small lies don't remain the small lies. See, because the devil, when he attacks with the small things. And then as he builds that, one small lie becomes a bigger lie. And then as you get used to it, that bigger lie becomes even bigger. And then when you're so used to it, you're now living in lies and you are believing in your own lies. So I want to encourage you, church, this morning. Sin never starts off big. It always starts off small. That little lie will eventually have you telling lies about bigger things. And if we are not careful, it will lead to a lifestyle or a habit of deception. Now, we talked about it. Why do people lie? We always say these things, right? Oh, I don't want to say anything because it might cause us to argue. I don't want to say anything because they might think I'm mean, right? We avoid consequences. Another reason why is because we want to make ourselves look better, right? You ever met that one friend when you're telling them a story, but then they try to beat your story by telling something, and then they're lying about it? We got to be careful about that. Avoiding conflict, causing harm to others. But I want to ask you a question. Why is lying such an abomination to God? O le ale mafua anga e matua ino sia e yova le Laulaufaiva Pepelo. Why? Number one, if you're taking notes, it's contrary to God's nature. Me mua. If it's a na'i male natura o le tua. The reason why God hates lying is because it goes against God's nature. What does that mean? God never lies. Le alme if it's a na'i yele pepelo male natura o le tua langa le aise pepelo i le tua. Scripture repeats over and over that God is incapable of falsehood. Olo famatala mai faafia le tuspaia ele mafai ona pepelo le tua. Ngai sau le numera luas fultolu fai upa sul maliva e leo se tangata le tua e tala pepelo ai o ia po se atalio se tangata e salamo ai o ia. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. In other words, when we look at God's nature, he's always about the truth. Say amen. Titus 1 verse 2 says this, in hope of eternal life which God cannot lie, promised before time began. Once again, it tells us that God is a promise keeper. That when he says something, you better believe he's going to keep his promise. Say amen. John 14 verse 6, it says, I am the way. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. O fetalayatu Yesu yateia o aunei o leala malea male upu moni. E tau mai I o lea tua e leai a se taimi e pepelo ai lea tua yate oema. A fetalai lea tua taunu. So se mea fina ngalo iai lea tua e whaia lava. Me la na fa me awole fa tu sai se tangata langa ele ai se kaimi le tu spa ia atoa ai mai se le tala fa solo pito nei la langi ato ele ai se taimi na pepelo ai le tua langa o le tua e fa maoni o le tua o I o le ala o I o le upumoni o ia o le ola. Say amen. Number 2, why does God hate this? Numero na lua ai se ame ino sia ele tua, because it mimics the work of the enemy. Number 2, why does God hate it? Melona lua langa e o gatasi malenga luenga ale Fili.
O le isi le mea ino ai le atua langa e o gatasi, le alawinga e o gatasi ma le ngaluenga le Fili. Ngai sau le oane na e Laulaufaiva Pepelo malfa. O lea o lo o haoa i e Yesu ia le au Farisaio. Le la fai atu lo Yesu iai. O tou nai lo o tou tamā le ti Apolo. Tou te fia faia fo i mea e tuina nau i ai lo o tou tamā. O i o le fasioti tangata ia talu le amatanga. E le i tu mau lava ia te ia le upumoni. A wā e le o i tonu lava ia te ia le upumoni. A tau tala o ia e tau tala i le pepelo. O lana lava lea e tau tala ai. A wā o le pepelo ia ma le tamā o le pepelo. Mea la le e le fia i le atua la a e fsilinge. O fea me oso mai ele pepelo o le ki Apolo. E ale fe me Yesu o ia o le tamā o le pepelo. Tu seisi tu o le sifi o le pepelo. Mea nga o langa ia le ngana ki Apolo o le pepelo a Yasuma. E le ai se kai me kaukala i le ki Apolo i se mea mongi, po le a foi le kama fai fa se aku o ngi upu manga ngaia, le fa melkus pa ia, e le ai se upu moni o ia te ia, nga le pepelo a o le tamā o le pepelo. Ma le mea la ngai le fia i le atua, langa o le ngana leo le Fili, a le ngana o e mau, leo a vea ma whanau le atua, e te tau na tato ngana i le upu moni, say amen. E le te tauna tātou ngana fua le ngana o ti Apolo. Langa o le to a vea tātou le whanau o le to a sāma le whanau o ti Apolo sa yeisa taimi. A ina ua tātou ta lia le whaolatanga ua a vea tātou ma whanau le malamalama ma whanau o le atua mea la le to e le te tau o na to iai se pepelo i o tātou Laulaufaiva. You belong to your Father, John 8 verse 44. Jesus, he's out there and he's correcting and he's rebuking the Pharisees. And he's saying, you Pharisees, you belong to your father. But he gives us insight. He says, your father, the devil. You want to carry out your father's desires. Listen to this. Jesus gives a description of the devil. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. Notice what it says. When he lies, he speaks his native language. When he lies, he speaks his native language. In other words, every time the devil speaks, it's a lie. It's his language. Just like our language is Samoan. We know how to speak the Samoan language. We know how to speak English language. The devil, his language is called lies. And that's what Jesus is saying, that every time he speaks, it's a lie. It's his native language. Why? Because no truth is in him. Not only that, he is a liar, but he is the father of lies. Father meaning all lies began from the devil. This is why I encourage you, young person, don't give your ear to the devil. The devil bothers you every day. He speaks into your life because he speaks words that destroy you. But end of the day, realize that the devil is the father of lies. Awole whakanga inga le ki Apolo e kaukala ia ke oe. Awole kakala I fua lo whaalongo, awole kakala I fua lo loko. Langa so se kaimia nganga I ki Apolo o le pepelo ai kaimia uma. Mea la leo se mea ino sia I le atua, mea ngai le fia I le atua, I le Laulaufaiva Pepelo ai sea, langa ngā luenga māsangya ngā le ki Apolo. O langa ngana leo, langa ia lea me whai aso, o ma. Ia e vavai ngei. E whanoa noa I le atua pe avavai aku, o ka kaua ka ngaka whaola inga, ai lea kako ke whaakai kai fua le nganga a le ki Apolo. E ka le sia, ia kako makaala il kulanga lea. O le pepelo e inosia I le atua. Say amen. Me lona tolu, ai sea me matua ita I le atua, I le pepelo, it causes harm towards others. That's the biggest deal. O mea sili o ngaleangai, o le pepelo, e awhai na istangata. E awhai na istangata, le la ofsili atu ia te oe. E ke fia pe a pepelo ngaka ia oe. E ke fia pe a pepelo aku lau ko olua ia oe. E ke fia pe a pepelo aku lau whangau ia oe. E ke le fia.
E whape ngā fo le langonga o le atua. Langa ele o le atua o ia e ami o tonu. E le kai meanga e ino sia le atua aisa. Langa e whaki ngā e a whaina isa ngata I lau pepelo. E a whaina I lau tō lua pe a maua ifo uma ifo oinga e pepelo mai kaimi a koa ngei. E a whainga ia o mātua pe a maua mātua whanaunga pepelo atu ia te ia. O le pepelo e leo se mea le leilanga e a whaina isa ngata. It causes harm to other people. And we have to be careful because God doesn't like it when we cause harm to one another. God wants us to have unity. God wants us to be one. Meanga e o ale ulunga ali famele ile fai poponga mua ke nese lona mtau polulua fame ua tu fata sia ila ua to lua ua tasi la ua luma ole tu ele ko ele ka kaulan ko yese pepelo. Okay, lela o fa malo sia ku yake o le kelo isi ulunga ali wa ke ange o le pepelo. Le kau kala sao I mea kaunga kau kala sao ai. Ai va ai oe, e leo se pepelo fko amaka ngei, langa nga amaka I ka mai pepelo. A wa whaamasangi, e uma ifo, wa mafia fia le pepelo, wa le koe loa whaavasenga le mea moni ma le pepelo. E ka le sia, ia kako maka ala le kulanga lea. A maka aku le asol ngei, awan nge ko iai se kala pepelo e sau mai lau ngutu se itulau. E ale wa kako maua le upu monia le atua. Whaakumu o tātou loto le upu le atua. If so swangi mai e foi. But we need to understand it breaks the bond of trust that are necessary for healthy relationships which God designed to function in love and sincerity. That's another reason. Ele ko iai se fautua ino o e pe a maua lo pepelo. Le lau vaku seis whakaikainga anga ko I loa nge e pepelo ko whaife au. Ai longa ko loku seis. Anga ko maua nge se kala e pepelo ma kala pepelo ko whaife au. E le ko whautua ina e o ko le ko whaife au. Langa isia, langa kaua ia te oe maulea le kaukala I le upu moni. A whaila e kaua ia ke o e kaunga whakaua I mea o malawa e le ngau lau whaife au, e le ngau ilau e ka le sia, e kakongu lau a inga, lau whale whainga aluenga, so se mea ke alu iai, e kakauanga e kaukala I le mea moni. Because it causes harm to other people. Lying and deceit are highly destructive. Whether it's through slander, gossip, or false witness, lies damages relationships. Lies destroys communities. Lies hurt the innocent. Lies breaks the unity of the church. There's nothing worse, church, than a church that's filled with liars. And excuse the language, but again, we're trying to make it, it should sting because we should never make lying normal. Say amen. We got to be careful because I get it. We get happy like, oh, it's just a small lie. It's not really a big lie. Be careful. Whether it's small or big, in God's eyes, a lie is a lie. And I want to encourage you, church, there should be no place in your life where you should ever speak a lie. There should be no place in your heart where you should ever speak a lie. We should always be doing our best. I get it. No one's perfect. But we should strive, do our best to speak truth. Say amen. So this morning I want to close because I realized last week I gave you 3 reasons, but now let me give you 4 ways to be truth tellers. 4 ways to be truth tellers. Say amen. And I'm going to close with this. Lela fauma tato launga. Lewa tuina atu ya me tolu e inosia ile atu le pepelo. Ai lela utuina atu ni awala se fa. E mafaina fsoswani atu ayate oe. Ia avea oe mau oni tangata e fia ile upumoni. Say amen. Ia avea oe mau tangata ele ko e kaukala le pepelo. Awakako kaukala ile mea moni. Say amen. Is that okay, church? E pule aka kako saunginga nge yaso. Say amen. Hallelujah. Okay. Liulo tua oi fai awo ke moe. Lera umal kako launga. First thing, the first way that you can become a truth teller, number 1, confess instead of covering up. Confess instead of covering up. Ole awala mua mafainga avea o tangata ke kaukale lupomoni faaliatu nai lo le ufi. Faaliatu
Nai lo le ufi, le lau kalangoa aku le wingo mea lea. Fata oto e luas fulvalu fai upa e sulmal tolu. Fata oto e luas fulvalu fai upa e sulmal tolu. Fa pelo na fai tawina. O le ua ufi, lona soli tula fono, e le manuia o ia. A o le ua faali atu malafua ina, e a lofangia o ia. We whalongo iai. O le ufi, lona soli tula fono, e le manuia o ia. A o le ua faali malafua ina, e a lofangia o ia. He who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. What am I saying? Guys, start confessing your sins. Because here's the problem. A e ko anga e nganga maufiufi lo pepelo. E ke ko anga ia e ko nganga lo pepelo kaiao, ko nganga le isi aso, e ke nganga le pepelo i lo ko lua, nganga le pepelo lo fangau, e mai fua ngai ke ufiufia, e ke lei fual ka mga famele le maulea, e lehi umangwia le mea ngā. E lehi umangwia le mea ngā. Every time you hide, and this is one of the issues, ole nganga, e leo se mea fau. Ole la lafi lalo e leo se mea fau, ole mea ngā kupu ya atama eva, mea mua mua, inga ua waku le atua fesili, atamu fea o yai o oe. Al fe mela yai, le la lafi. Le la lafi e kaua, le kau nganga, le lako a ngasala. E ka le si, ole whalave lave a leo ka ngaka e o mai o ngaponge, e al waku le atua, a le lave kau nganga sianga mea la i kiki le fai. E ka le si, wo ol kai mea kaunga faali atua i le atua. We need to be people who know how to confess. What does that mean, to confess? Here's the thing. Guys, when you make a mistake, own up to your mistake. Say amen? Oh, I think you guys almost got it. Ho'oloanga ese se. Se, kau kalan me sao. Ko salava polea ya salanga mameo o mai, kau kala o el me sao. Own up to your mistake. Own up to what you did. Stop running away from your problems. Instead, own up. The Bible teaches us that if we become truth tellers, that we need to confess and not cover up. Say amen? We need to admit that we've made the mistake and that we're wrong. And you need to make sure that we own up to what we've done. Kau kalan me sao. Ole lea ngai o lo nganga. Fiu ef silia. Ai le nga maua oil. Ai le ka milo solo ka mawhaia nganga. E leo se mea lelei. Le nga ko vava ai ia ka vika mapate sepa le nga sala iai. Whamei inga ua mai ngei a pate sepa ka mawhai lo ka vika nganga siang ka mai nga sala. Au mai le ko lua pat sepa ka mawhai inga ia whaangongofu whaakasi a whamei wa sili aku le ame o tonu le ko lua a pati sepa ia ka vika a o ia le kupua ia ale atua. Ai umalo vai aku le mawhaianga whaiang ko ngā whiki inga kau ka mawhai ufi ma kavalang ka mai anga sala whamei koe kuli leias kama malanga kusi e ave i le kai kai o le au maaloma ai ku le li le piko ai luma me ma kua vevela ia le kaua inga ia fasioki ai luma ngai ngā. Lei masai loa si ngai kau le al mele wa whai e ka vika i le kau mawhai e ngā langa hanga sala. E ka le sia o le whainga ngā e ke ngā ngei e se lisi mea koe kau kawa, e se lisi mea kau kawa e umaifo ma kua ai leanga whai a le mea weo o ai le mangingo le upulea e ke le manguia pe a whai e ke ko anga e ufi lauanga sala. Au le mea kaunga whai, whaali, whai loa. Speak the truth. Don't you think that your parents deserve the truth? Don't you think that your spouse deserves the truth? Don't you think that your children deserve the truth? Speak truth. Especially as parents, set the right example. Say amen. Number 2, this is a simple one. Slow down before speaking. Say amen. Slow down before speaking. Melo na lua ia whangese o na tautala atu. Lale winga. Le whameli si maunga le whata oto e svulu wheo pa sumaliwa. O lau kaukala so e hi uanga e kaukala I me se. O le eise amen. Amen.
O loko anga mau e uma ifo lo kaukala ko e hi uanga e filo ko makala pepelo aisia o lo kaukala so lela fa mel kus pa ia fa ngese lo kaukala longa winga awole kele se kulo awole kele lo kaukala so fa ma lo kaukala aia fa mua loa lo fa longo langa eva va ile kingo kangaka se kulo a eva vel kingo e lua ya kalinga ai fia nguku se kulo kasi longa winga ka uma I o ale faingo oi mau e ka u akuloa lo fa longo I lo kaukala ale fala vela vermel fatsa otso ngai luas o sfulu va besum kaukala kaukala ole kelo upu vermel ole upu e kele ngau le kelo fala vela ve masoli tu la fono ma me kula I mai ole la ngutu ole sangata pepelo le al kangaka e loa ka ofi langa la ngutu ole kangaka e loa ka ofi langa la ngutu ngai vermel ole sangata poto le you got to have restraint you got to have restraint in how you talk. You don't need to talk all the time. Sometimes it's not just the words. You know how else we talk? By typing. Or nowadays, by texting. And boy, some of you, I don't know how you get so fast in like sliding words that we're making full essays in a little phone. But you got to be careful. Maybe you need to ask your question. Is that post good? Is this text good? Am I sending the right thing? Am I saying too much? Am I starting to lie? Because when we talk about the lying tongue, it's not always from the words we speak, but it's the words that we type out. Say amen. Fai keke lango lisinga awala, lisinga meu ka ngalo lango sui. Si kamingang kusiel kusifaka oko ele yenkel fongi. Ele yenkel computer, ele yengi Facebook. Alisi lale awale fai keke lo kaukala so se fai keke lo post so lunga Facebook. Wole say amen ha pe foi wai foi le Facebook le fa mail fai fe le ai le sei si mea lango lisinga awala we ke le yo fam kalanga fai umal kala I osol kala I fai le kala I ka milo solo I ai lai ma se kai me su el kuspa ia se yalu foi lima ia ka su engol kuspa ia ai fai ako su e slow il kausu engol kuspa ia ai halu ngai Facebook ka milo I ga alu va pe kalesia fa ngese ia iloa ka ofi e ai me mafainga e oso aku ia e fai vo isi mea e ke fsile a oi e au ngale me la ufaia e au ngale fa mkalanga o se me fa malo se liskangaka see you have that ability to choose say amen. Slow down before you speak. Too much talk leads to sin. NLT. But be sensible, and then it says, and keep your mouth. You can't say it, but that's in the NLT. Keep your mouth shut. That's what it says. Straightforward. It's a Proverbs. In other words, you don't need to say something about everything. There's sometimes you just gotta stay quiet. Say amen. Turn to your neighbor and say, just stay quiet. We need to learn how to keep our tongues under control. Proverbs 21:23 says, whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. James 1:19 says this, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, but slow to speak. Say amen. O le nei le auso pele ia taitasi le tangata mafata alise ona faalongolongo a ia ngese ona tautalatu. Yalana ia fa malo se atu ia te oi a fai e kam fai e ku le pepelo ia o lisinga mea fa mama le kaukal so se tulo fa mama e sui e foila ia. Then you don't have to say unnecessary things when you start to slow down and control your tongue. Say amen. Ask yourself these questions before you speak. Is it true? Ask yourself this question before you speak. Is it kind? Ask yourself this question before you do it. Is it necessary? Not everything that you say is necessary. Yeah, I get it. Sometimes you think, I always have something good to say. But sometimes you just got to control yourself. Is it necessary for that time? Ask yourself, is it your story to tell? Say amen. You don't need to tell someone else's story. Is it your story to tell?
Ask yourself, what is the motivation? Is the motivation good? And then ask yourself, will it help somebody, or is it just to make you look good? Let's make sure we slow down how we talk. Say amen. Number 3, invite the Holy Spirit to govern your speech. Say amen. Faatanga le nganga pa ie pule laulaufa le lang tato taltanoa. Langa femel tu se Jakopo o le laulaufa e le mafai ona pule se tangata. O le Fili la o la ala me ka ko ki fai wa le femel le masisio ka ko mafai ona pule laulaufa le ro vatu I. Faatanga le nganga pa ia. Only the Holy Spirit wa na o le nganga pa ia. You want that tongue to be under control, because James says you cannot control the tongue. No human can control the tongue. It says you can tame every animal, you can tame anything in this world, but you cannot tame the tongue. Well, the answer to taming the tongue is there's only one person. It's the Holy Spirit. Let the Holy Spirit take control of our tongues. Let the Holy Spirit take control of our speech. Let the Holy Spirit take control of our mouth. E manao mia ona pulea le tato laulaufa e le anganga pa ia. Say amen. We all need help. We all need help. And praise God, God has sent us the greatest help, and His name is the Holy Spirit. Say amen. Faftai le tua awina mailef soswani sili o ia natef soswani ai tato o lisi le vaanga lona soswani ia pulea tato laulaufa. Ia maua le kaofi. Ia maua le whaauta-uta. Ia I loa le kaimea kaukala ai, loa le kaimea kaofi ai. Say amen. Whaatanga le anganga pa ia. We need the help of the Holy Spirit. Salamo se lau whaasu matasi whai upetolu ma ngai le te talo lea, ale whai salamo le whamei yo vai, ia e tuuina se leo leo I lau nei ngutu. Ia e leo leo I le whaitotoa o ulau ngutu. Whaalongo ia Yehova ia tuuina se leo leo I loo nei ngutu. Ia e leo leo I le whaitotoa o ulau ngutu. Oi leo 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 le nganga pa ia. Le al mea wakakalo I whaapel whaisalamo. Lange malam lama leia whaisalamo. E o le leanga ia o lau nguku ia. O le leanga ia le lau ngutu o tangata. E a mantuko oi le vala awa le atua ia Isaia. O mantua le vala awa le atua ia Isaia. Lenga ia le whaalinga e wawai atu Isaia I lunga o lo ia le no whaali o le ali whamei o lo ka amilo e uma ia manu ma lo whee e pa ia e pa ia e pa ia whamei lo le kala Isaia oi ka oi a oi ka whee o au o le tangata mai le nu o ka ngaka ia e leanga whaia o lato lau ngutu e loa fo ia e Isaia a ke loa le mea maalia lea mea whai e Isaia le kala ngā langa fui o langa luenga o le perfeta e vavalo. O fel me vavalo mai ai, e vavalo mai le ngutu. Wa malama la Isaia, a whai o le a whaunga inga o ia molfina ngalo le atua, e manga o mia, o ngā pai mai le atua e whapa ia ona lau ngutu, ina ia avea e o ia, ma perfeta e vavalo le mea fina ngalo ia ile atua. So set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Who is that guard? The Holy Spirit is our guard. Allow the Holy Spirit to watch over your lips. And then the last thing, straight practical, is this. Practice telling the truth. Practice telling the truth. Whataita ilo le aso nei le tautala I le meamoni. Eile, kala le masenga whaie, kangaka ai mesia ia coaches ia o loo whamalosi I le au ka alo ia pe ngake lea, kangaka whoi kongo e kai whaili. O nginga train ia ngi musicians fo. There's that simple saying, it says, practice makes perfect. Practice makes perfect. In other words, e ke le au le perfect pe a le se practice. E mga o mia o nga practice. E mga o mia loa o na whaatino. Say amen. Make it a practice. The Holy Spirit, here's the thing, and I'm closing now. Let me help you. O le sawa le nganga pa ia, ngā le sawa e wheso soangi ake oe. Ai e le mawhai le nganga pa ia,
o ngā fosi oe e whaia mele e fsoswangia kwa ia oe. Wakau maua mai, o le anganga pa ia, ngā o le sawa e musu musu ia oe. E sawa e whailoa atu ia te oe, pa e le ma whaia le anganga pa ia o ngā kulei oe, e ke whaia mele e ngā ngau le anganga pa ia ke whaia. Pau alonga malosi, whailoa aku ia ke oe. Uso, e le kaunga e whaia le kala ngā. Si o le musu musu ngau le anganga pa ia, au le kila le ia ke oe. Pe ke usu skai le mele fe mele nganga pa ia, pe ke alua ia i le fia o le kaukala i le mea pepelo. So e whape ngā la mele kam whaia kuai, e ka le sia, wha masangi lo whaalongo i le nganga pa ia. Wha masangi lo loko i le ngai oinga o le nganga pa ia. A matatu le aso nei, start practicing telling the truth. Who do you need to confess to? Some of us, we have an ego. We don't want to confess because you're going to think, oh, it's going to make me look bad. Let me bring it back a little bit. Some of us parents would refuse to even apologize to our children. But can I encourage you? The Bible teaches us we must always be willing to confess and not cover. We must be willing to be truthful with each other because it is only there that we can build trust, build relationship, and also build a unity that not only happens in the church, but can happen within your household. Say amen. Me la leo te soswania tua ia te oe, sui lolo kau kalal kaimin ngai. Sui loa, mangu o lo maua le hava ngoa. A whai o lo mea ngai fia ke call in sick, ai ke leo sick, sui loa kaimin ngai. Kau kala sao lo pule. Whai sa oe lo pule, mea ngai ke manga o mia ele kaimi off. A maka whape ngā. I want to encourage you, church. It always starts small. But here's the thing. Will you start small in continuing to lie? Or do you want to start small by telling the truth? God hates a lying tongue. And so should we. E ino sia ele tua le Laulaufaiva Pepelo. E ino sia fo e tātou. Ai manao mia la ona sui loa ia le tātou tautala. Sui le tātou au nanga i le tua. Lango le isi le mea, ua ka lepe ai le Loto Gatasi i le ekalesia. Pepelo i o, pepelo i. Waleko i loa se whaaloalo, waleko i ei se whiawatai. Awa amaka anga fia le pepelo. Ai sea, se le mea leo whaatanga. O whaatanga le ali o le nei lalo langi awa le whamaitus pa ia, o ia o le tama o le pepelo. Ai ape akako ku avangoa le nganga pa ia. O ia lea, na te fsoswani i le tātou tautala. Na te fsoswani tātou te iloa ai le kaimi e ka ofi ai. Le kaimi e whao ngā i le whao kauka. Le ngangana e tatau o na tātou ngangana i ai. Whatanga le nganga pa ia nei tai au. Le a tātou tu la i whamon mole. Faithfulness in small amounts, it forms character over time. Tell the truth. Don't blame other people to make yourself look good. Tell the truth. If you're late, you're late. You made a mistake, you made a mistake. You forgot to do something, you forgot to do something. Whatever it is, big or small, I want to encourage you. There's no such thing as a big and small lie. Lies are still lies. But even if they're small, right now is an opportunity to stamp it out. Simply say, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, take control of my heart. Take control of this tongue. Use this tongue as a mouthpiece that will bring glory and honor unto the Lord. James says, how can out of one mouth come praises to the Lord and curses to your brothers and sisters? You cannot do that. You'll never find a well that spills good water and bad water. It's either good or bad water. But in the church, it cannot be that way. Don't praise God and use the same mouth to destroy others.
we need to make sure that the Holy Spirit takes control of our tongues. Tato tatalo ile tu nei tai au nganga pa ia sau oe. Pule mai oe lau loto, pule mai oe le nei laulaufaiva. Tatalo nganga pa ia. So soani ina ia pai mai e pei lava le pai mai o le angelu le malala afi i le laulaufaiva a Isaia. I ia whape nan tato tatalo nei tai au e whapa ia ina i tato tautala. Awal koe kaukala le toi lalo, awal koe kaukala le pepelo. Ai kako kaukala le upomoni mai le tua. Say amen. So let's pray that right now. Let's just pray that right now. Tato tatalo el meolo e yai, like I said, it's not about a big lie, small lie. Aone manacho che le pepelo, le manino e pepelo umatato. Au le tato loto maulalo, i le tua, fama ngalo mai. Ai tatalo fo yanganga pa ia fe soso ani mai. Fe soso ani mai. Fe soso ani mai. Hallelujah. Thank you, Jesus. Just spend some time in prayer right now. Let's just spend some time in prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Just pray to the Holy Spirit. Ask Him to forgive us for our tongues, and then ask Him to help us, give us wisdom, and help us. Keep praying, keep pressing into His presence. I will tell you about my solo. I tatalo lava oile tu nei tai au. Hallelujah. Aluifo lava oilumo le tu nei tai au. Create an altar right in front where you're standing. Humble yourself before God. Ask Him for forgiveness, and ask Him to give you a heart that is clean and pure, and to help you to keep that tongue under control, to use this mouthpiece for your glory and for your honor. Hallelujah. We bless your name. Yes, yes, come Holy Spirit. Let Him come. Yes, let Him fill this place and do what only He can do. Hallelujah. That's it. By faith. By faith. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
tua wa mātou whanonglongo lau awhionga pa ia nei tai au. Whaaftai anganga pa ia lau musmusunga ia mātou le nei aso. Manino lau upu le tua nei tai au. Se tasi o mea matua ino sia ina o le Laulaufaiva Pepelo. We ai fo nei tai au mātou te whaamau lalo atua ia te oe le tua. Le ima seisi o mātou e ato tua e whaale tonu. Awa mātou te talo le tua e whaamangalo mai. Whaamangalo mai e mātou le tua. Ai pe ona mātou whaalonglongo o mātou wala au atu anganga pa ia. Fesoso ani mai oe. Anganga pa ia ngā lue mai oe. Ngā lue mai mafsoso ani mapai mai le tua. I o mātou loto. Fua i mai se loto fou. Whaia se loto mama, se loto ua nuti mamoia i o luma le tua. Wai pau lea le tau langa e te le ino sia ina. O le loto ua nuti mamoia ma le loto maulalo i a te oe. Le ngata i lea pai mai o mātou lau ngutu, o mātou Laulaufaiva le tua. Ia avea le tua o ni fofonga, e fofonga ina ai le tua. Lau tala le lei, le upu moni, e ola ai ma fausi ai le ista ngata. Ai aua e te toe tala noa le tua ni isi lava whaamtalanga. E whaato i lalo e ta lepe ma whaumatia. Awa wa mātou whaalongo longo. O le Laulaufaiva lo iai le mana ma le malosi ma le pule i le ola ma le oti. E te tau na mātou whao ngāta tau le tua. Mō oe ma lauvi inga le tua. Whamanuia lau e ka le sia nei tai au. Anga lei oe le tua o mātou sauni atu foi le nei sauninga pa ia ta mā. Ta pena o mātou loto. Mātou sauni e ta lia le tua, ma le anganga whaaftai, le loto maulalo. Hawa, o oe lava le tua na e alofa mai, na e mua i alofa mai ai mātou. Lea wa mātou maua i le whaolatanga. E ala lele maliu o Yesu i lunga le sātaro. Le toto na whaamalingi ina, le tino na whaamamoina, ona o mātou wangasala, o mātou whaale tonu. Ta mā, whaafetai. O ai lawal tangata we manatu mai ai. Ai whaafetai. Whaafetai, whaafetai le tua i lau alofa. Whaafetai le tua ono le nei tongi ola we saunia mo i mātou. Ia ole vi inga le tua e tu mau atu i a te oe. Whamanuia ma whapaia le nei sauninga le tua. Mātou te whaia nei mea umai le awa marami ngao. Whaalo alo tele. Awa mātou i loa. E le whaingo fie. I oe o le alofa silisili lea mo i mātou e le whaingo fie. Whawhetai ta maa le a mātou sauni e whamanatu ina nei aso. O ne iai se aso e mātou te ngalo ai le tua. Ai a mātou manatua ina i aso umau mātou o langa. Le whaola tanga o e ia e ala i le maliu o Yesu Keriso. I e whapa ia i le nei sauninga. Whamanuia i au a fionga ti a kono le anga lulue i le nei aso. Anga leia i mātou umalava tamā. Ai unei sauninga i a te oelevi inga. Wa mātou ole mwala au atu. I le swafa sili o Yesu Keriso. Amene, ma amene. Tai tātou alana mai lalo, you may be seated in the presence of the Lord Jesus Christ. Tātou sauni mo le sauninga o le whamantunga nei tai au. Tātou poto mai e whaalongo i le awhionga pa ia le atua. Ma awai le mafutanga le tino, ma le toto lo tātou alii o Yesu Keriso. O le mea lea, ia mua lava o na tātou sue ifo, ia i lātou lava masa ili le alofa tu noa le atua. Ina ia mawhai o na tātou whaalatalata atu i a te ia, i le salamo ma le whatuatua. A uso pele ono le lii. Whaafonga mai ia i upo le whatonunga o le talisuanga le tātou alii o Yesu Keriso. E pe ona maua ai mai le apostolo Paulo. O au foi, na o maua mai le alii le mea na o tui na atu i a te o tou. O lea lava po na whaalata ina ai le alii o Yesu. Na ia tango ai le areto. Ua ia whawhetai. O na tofi ai lea, ma whai atu. I nā tango ia i nā ai. O lau tino le nei wa tofi masui o otou. I o otou whaia le nei mea ma whamantunga i a te au.
Ua whapea foi le ipu ina ua umana ai. Ua whapea atu o le ipu le nei o le whenga inga fau lea I lau toto. I o tau whaia le nei mea ma whamantunga I a te au. I aso uma tau te whenua ai. A wao aso uma tau te ai ai I le nei areto. Ma wheinu I le nei ipu. Tau te whai loa atu ai le maliu o le alii. Se ia fio mai o ia. Ia tātou te talo. Le atua le tamā. Le atua le alo, le atua le anganga paia, le tolu tasi paia. Mātou sauni le atua I le nei sauninga tāua. O le mātou te talo anganga paia. A fio mai oe. A fio mai oe le atua I le nei sauninga e te taita. E te whamanuia. E te whaapaia. A o mātou sauni e ta lia nei tai au. Ta pena o mātou loto. Mātou ta lia ma le anganga whaaftai. Mātou ta lia ma le loto maulana. Whaaftai Jesu ono le tongi ola. Whaaftai le atua ono lo alofa muti muti vale mo e mātou. Whaaftai o lea wa mātou mauai I lea lava tongi ola. O le wha mamaina ma le wha mangaloina o mātou hangasala. Tau le leia ma tau ami o tonuina I mātou. To e wha le leia ai le mātou vā. Whailoa I malawa fio. Tau ami o tonuina I mātou. Maua foi le file mu mai lauto o sā. Moni lava le atua o le taulanga e tasi ai afe. Ma le upu moni tamai le ise mea mawhai o na mātou whaia e toe. Totongi atu ai le mātou ai talaf. Tau lava le atua o le mātou. Ta ngata ofo ina atu ato toa I a te oe. Ia vea lea tamā o se taulanga mu. O se taulanga manongi o se taulanga paia. O se taulanga e malia I lau si la whanga. Ia o ngā lea mo oe tamā. A le nei tai au, whamanuia mai oe tamā. Whaaftai le atua, o le vi inga e whafoi atu I a te oe. Nei maso uma, I oe le whavavau lava. Amene, amen.
Matau tilo alofa, pe ai se alea. No maliu Yesu na mai leola. Matau tilo alofa, he wa fama orilea. E fala tanga le nei moa, matau tilo alofa. Matau tilo alofa, pe ai se alalea. Lo maliu Yesu na mai leola. Matau tilo alofa, he wa fama orilea. E fala tanga le nei moa, wa e saunia. Wa e saunia, wa e saunia. Wa e sauatu, wa e saunia. Wa e sauatu. Ia lava po na ia whalatai na ile ali o Yesu na ia tango ile a reto. O ia whawhetai pe o na whātou whawhetai atu nei. O na tofi tofia i lea mawhai atu. I nā tango ia i nā ai. O lo tino le nei ua tofi tofi masui o oto. Ia o tau whaia le nei mea mawhamantunga i a te au. O ia whapea fo i le ipu ina wa umana ai. Ua whapea atu o le ipu le nei o le whenga inga fau lea i lau toto. Ia o tau whaia le nei mea mawhamantunga i a te au. Ia so uma tau te whenua ai. Alau atu mal whaalo alo se i tātou tū lai mai. Au le a tātou sauni a talia whātasi le whātusa. O le toto ma le tino o ke riso nei tai au. Tātou sauni a talia le areto. O le whātusa lea i le tino o Yesu ke riso na whāmamoina mo oi mau. Tātou talia ma le anganga whāwhtai le swafa le tamā le alo ma le anganga pa ia talia whātas. O le ipule nei o le whenga inga fau le le toto o Yesu. Ua whaamalingi ina mo le whaamangaloina o angasala. Ia o tau whaia le nei mea ma whamantunga i a te ia. Tātou talia whātasi le ipu, le swafa le tamā, le alo ma le anganga pa ia, talia whātasi. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. You are worthy to be praised. Thank you, Lord. Watu nei, minute ia, watu ai lo whaftai le tua. Hallelujah. Give you a few minutes just to give God thanks. So much things to be thankful for. Thankful for His grace. Thankful for salvation. Thankful for forgiveness. Thankful for eternal life. Thankful that one day He will come back again. Thankful that He continues to walk with us. Thankful for the power of His blood. Thankful that there's still power in the blood. Thankful that there is healing in the blood of Jesus Christ. Thankful for everything that He has ever done for us. Whaftai le tua i lo whamaoni, whaftai le tua. Whaftai le tua i le tongiola, whaftai le tua i le whaolatanga, whaftai le whamangaloino o mātou angasala. Whaftai le tauami o tonuino e mātou, whaftai le whalelei o le mātou wāwhirua i malawa pio. Whaftai le tele ma le whaulai o lo alofa mo i mātou le tua. Mātou te via oe, mātou te via oe le tua. Hawa e te tau. E te tau ia te oe le vi inga tama. We worship you, God. You are worthy, God. We bless your name, Lord. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Hallelujah.
le mufo I mai le tua lo sili lava I mea uma e manatu I ai. E leo ina I o tō mawhauwhau. I le poto ma le mawhauwhau o le tua malona alo o Yesu ke riso lo tātou alii. I le male manuia o le tua sili ese, le tama, male alo, male anganga paia. Ia te o tō pēr lava I aso uma e le au noa. Amene, ma amene. Tai tātou alal mai lalo, you may be seated in the presence of the Lord Jesus Christ. Ia le tua lewa tātou taunu umai le. Pai ungol tātou sauninga nei aso la mele au mai staulanga pati mo le tua nei tai au. Hallelujah. Ia, ma lo lava le fa malosi. Ia tu sai mal tātou sauninga nei aso. Ia au te loa ia o nei folanga ia e le tātou fatu ua. O le vai aso nei e le ein tātou sauninga nei vai aso. E malo lo uma tātou sauninga nei vai aso. Ono le vai aso nei o vai aso faunga. E tele faunga ia o lo tupu le vai aso nei. Ia o mea la leo le ale taunu ua ia tātou sauninga pe o na masani nei vai aso. No Connect group on Wednesday due to graduations. Saturday, our leadership teams, our evaluations have been pushed to the last Saturday of the month. So there will be no evaluations this Saturday. So this entire week will be an off week for our church as we prepare for graduations and as we get ready for graduations. O te loa o nisi foi folanga ia e whailoa atu a umal tātou sauninga tātou maftanga tina ia whamolmole la wa le fia maua se awa noa ma o tōpe a mai al tātou sauninga. Ia o nisi uma folanga o le a sāle la ato e sau ia e toea e il tātou a unga sā a folvalu tātou breakfast o le iwa tātou Sunday school ia mal tātou sauninga pe o na masani e le sfulu tai au. Ia ai malo lava le malo si tātou e kalesia ai e lava se si mea tātou te flongai. July 4th, mana yalta umamao atu. O le July 5, fai eile fono titalo au le tātou Assemblies of God. E fai ale o le tātou falsale High Point. Fa mole a fai te ava noa le aso na o le iwa le tae au. O le aso July, o le aso fau July e pa u le askonga. O le aso na ila leo le iwa le tae au. Nga le kasi al kula. O le iwa le sfulu. Kasi al kula ka ko fongo kalo lea. O lea o le fongo kalo fa pikoa. Leo fa tulanga inga le Assemblies of God. Ongo le manatu. E mana o mia lava ona toi si itia le nu o Amerika I le atua. O le tausanga nei a toa le lua se lau 5 tausanga. Talu ona whaavae le atu nu o Amerika. A le lau a e le manatu o le tātou taitai a wao lava o le Assemblies of God I Springfield, Missouri. E mna mia na whais tātou fono talo I le aso whao Iulai. Ai se a le aso whao Iulai. Ia o le aso ngā le a koe las whangau. Mo ko le fia whai papikiu le aso ngā. Ia o le winga ngā o le aso ngā. O le aso whangau ngā o Amerika. O le aso ngā whaavai e Amerika. Ia o le aso whalau Iulai. O le iwa le sfulu. E whai oi High Point I le tātou whono talo lea whamon mole. A whai e te awa noa. Mana I le tātou a wai. O ngo sai lo barbecue e. Lava lei al kaimi pēr umal kako whongo kalo. Ke fiu wala ia ke ka whao e le aso a koa. Ai mā ngai ngā ka mai kaimi al ngā kako ue ka kalo. Masi I kia Amerika I le atua. O ato wawa ai em kua mga o mia Amerika le atua. Say amen. I kongo kako a onga. I kongo le malo. O le koe le leil melo I eil kako atunu. Mga o mia al ka kalo le atua. Mga o mia la tātou uma. Ai o le whamanatu atu nā. O le tātou tamā. E eile camp le tātou pūlenga. Ia langai. Ngā le whailo atua. O le aso sfulu ongo. Sfulu fitu. Ma le sfulu valu. O le masina foa Iulai. Manaia ai se eis teimi o na tātou talnoa ai whailo atu le camp lea. Manaia au ai tātou malava. O se maftanga ma tātou maftanga tamā pūlenga. Ia o se teimi leifoi lea ma futai ma fellowship ai ma tātou pūlenga. Ia ai eis teimi o na whailo atu lea o nisi o details. Ai whaftai lava. Malo lava le whamalo si nei aso. Ia whamanuia le atua. Ai lava nisi mea tātou whilongwai. But God bless you. We love you guys. Thank you for being here. Those are our announcements for this week. Thank you for just making yourselves available. God bless you guys. Until then, we'll see you again in the name of Jesus. Now may the Lord bless you. May He cause His face to shine upon you. May His grace and His peace be with you throughout all eternity. In the mighty name of Jesus, amen. God bless you. We love you.